tahun ini jatuh dari kelari kata saja dia mau seni orang bagi nak kai dah bawa tamu dan kau dan orang saja orang saja dia apa harus buat sih orang nak apa dia ada pun dia apa dia orang amai ini wan tu itu orang baca baca kisah sonde play naik ya kau orang punya jadi sih bawa nopo mampu sahabat pun sudah coba tengok sampai malam terserata nanti orang kena turun tenda jadi ni itu lah polisnya konflik ya karena ni baru lebih baik. Aja satpam parti mun tombai kisah kerja. Aku sama nang ini kisah teman tu sama tu saya serta bapa nata saya tampil. Tapi ni enggak berasal sebab kelai aku ni kisah Indonesia ni asal itu. Kita pun ke, ane bagian ulos apa ke? Siapa ke angop, pengaji jadi tetapi kita pun ke, ogana polis kerana no, Aisyah kita ni no engkau angabo, haduk butai sini ni kita. Engkau abo yatek baik kisah kelari, udah berapa sini tu ni. Abo cara baru thami ni jaga roga hai ke tu tempat. Engkau bonai mana, tamsan mampu saya abo tam juda hai, engkau aku ni kan haduk betul bah, ada pun lok siapa nak naik. Engkau bawa yatek baik kelari naikkan, naik mana ya kalau bawa naik mana sonda honda kan, engkau ya aku tinggal pun engkau ada hai. Ada apa kalau ni pun saya mana bising opin, jangan litabi sampai apa pun sibla. Engkau sampai polis ni inform kelak engkau nak lagi polis kelak. Polis kelak mana ya kalau polis aku investigasi kelak, naik mana baru bawa. Awak belum lagi, mana orang ada ramai, jadi contoh profil saya ni apa? Kamu kau cakap apa sekarang ni time kau cakap apa? Syarat apa pun ada macam tu hai, di kalau ni. Betul pun yang polis roh, balti itu tinggal kan ni, balti itu tinggal, orang pelanggan baru di jalan itu ke, rescue ke, pelanggan. Yang tahu sana musuh, banyak musuh. Mia BJP ni, ऐसे प्रपोजल जोन करो बाइक रैली तो एक बाइक रैली हम तो जगह जम्पी दी गुरी थांका को एक बरक राजनीति फ्लाइनन तंगमान तो बरक फ्लाइ तंगतो नहीं एक जानी हमजम तो जतन जानी जाए जों नायो एरिया नो पीसफुल के पंक्तुर होने नायथाने जों थानाय 7 तारिखआवबो पीसफुल रैली जम्पी जला फ्लाइका एर सिगां जों आं मिटिं फ्लाइ तंगमाने सोनामुरि पाराव अ गानाबो बम बिजाखा एरपरे आईटी जेल गानाबो रिजाखा बम इनके बाजार जम्पी बाजार गानाबो रिजाखा इनके आर नगो बसमे फाइ रिथांका बसाइने आं तिब्रामतन प्रेसिडेंट फ्लाइ दङ बा तिब्रामतन पार्टीनि खरसा वारियर्स दिनै आनो जे सकमान नायमान आवो दे बावने प्लेनिं साइने का या बां बावनो साना मुजों आंहाय खरसा तिब्रामतनि जे वारियर्स न जुदि नंसगमा के हाजार तिब्रामतन वारियर्स आसने लाख बुबागाना जरा बिना लागि हाइने आम बागाइना जत एरिया ने ताखौ যারা जोंथ ताबुक आं वान टू वान व्यक्तिगत अब पलिटिकल बरक तालांग हंगाय तो अब बीजेपी नि যারা सापोर्टार आश्रित जे दुष्कृति खाइनाय बरने निश्चय सामुदांग इनके आं पुलिस ने कमन सागा जे नरक राजनीति नुदे नखरि समस्या बने बागे ल एंड लर्ड न थिंगनाना खाइदि बीजेपी ने प्रायोरिटी बा म थाना प्रायोरिटी आमा हाइदिनस तानायदि इ जागा जत तीव्रसा तंगनाय যারা साधारण नागरिक तंगनाय जत যারা बरक काम बनो जतनो ये वायलेंस छोरी होती काम के तंदान बगैनो पुलिस ने व्यवस्था ना देने भी आंगो पंगनो सावदा अच्छा सारनि सिनो के सागारि आने मुंखे अर्जुन देवबर्मा आं टागारजला 12 टागारजला ब्लक कमिटिनि प्रेसिडेंट त्रिपुरा मथा पार्टी